Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Lijepan pozdrav iz Zagreba pred početak predposljednje utakmice 15. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Lokomotive i Hajduka. Stigla je ta nedjelja, stigao je taj posljednji dan 15. tjedna našeg domaćeg prvenstva. Nakon što smo odradili 3 utakmice, još 2 su preostale. Prvo, naravno, pozdravi dvaju kapetana, Josipa Pivarića i povratnika u redove Hajduka, Lovre Kalinića. Evo nam i VAR sobe, tu su Marin Vidulin i Robi Kezele. Zdenko Lovrić bit će glavni sudac današnjeg dvoboja. Za Lokomotivu, koja je napokon krenula u pobjedničke vode, koja je prošlom tjednu slavila 2-1 protiv Gorice, nema nekih većih promjena. Tako da Čavlina na vratima, Miličević, Tehas, Mersina i Cipetić trebala bi biti posljednja linija domaćina. Bubanja, Marić, 2 zadnja vezna, Pivarić, Stojković na stranama, Tuci i Kulenović u samome vrhu napada. S druge strane, i Hajduk je isto tako posljednju prvenstvenu utakmicu odradio upravo protiv Gorice, onaj zaostali dvoboj, tako da i oni su na neki način u sličnoj poziciji kao i Lokomotiva, barem po pitanju toga, ali tu je bilo nešto malo ipak više promjena. Kalinić se dakle vratio, Melnjak, Avazijem, Elezi i Mikanović posljednja linija, Fosati, Vuković, Krovinović u veznom redu, Sahiti, Bijuk na stranama i Jan Mlakar u samome vrhu napada. Krovinovićev centaršut ide prema Petercu, upravo tamo nekako se gužva stvorila, Vazijem je ostao klečati unutar gola. Cipetić, novi je ubačaj, Kulenović glavom neće završiti u izvještaju naše utakmice. Mlakar se namješta na udarac, Mlakar će opaliti sa 20 metara, 21. minuta. Kulenović od bloka ide točno u ruke Kalinića. Krovinović opet vraća u sredinu, očistila je još jednom obrana Lokomotive, pa još jednom vraćano u 16 metara, pad u kaznenom prostoru, Zdenko Lovrić kaže igraj dalje. Evo sada na drugoj strani Mikanović, ovo ne izgleda dobro, apsolutno nikako. Ovdje se događa puno toga, i ovdje lete i ruke i šake i nisam siguran što je započelo ovu situaciju, ovaj napad, ali vidjet ćemo sasvim sigurno u ponovljenoj snimci. Tuci izvara točno u Kalinića. Bijuk u novi blok i dalje traje opasnost. Ponovno Bijuk, Krovinović glavom, međutim neprecizno, malo pokraj vrata. Pivarić je proslijedio za Cipetića, Cipetić oštro, nisko na prvu, Stojković je promašio, Kulenović, nevjerojatan promašaj. Nevjerojatan promašaj u 59. minuti, praktički prazan gol je promašio Sandro Kulenović. Pogledajte samo izraz lica cijele klupe Lokomotive. Silvio Čabraja, blago rečeno u nevjerici. Mi pratimo Čolinu i ide pokraj gola, eto malo se otvorila utakmica napokon. Grgić je sada kod lopte, Grgić za Sahitija, Sahiti u okretu, Sahiti na udarcu, gol! 1:0 vodi Hajduk od 61. minute.
Duel ponovno Krovinovića i Mersinaja. Krovinović brani Čavlina i nema nikoga na odbijenoj. Mlakar kasni malo. Evo opet Krovinovića na ljevoj strani. Ubačaj za Mlakara! Evo još jednom Slovenca, evo još jednom Jana Mlakara. 2:0 od 66. minute. Centar šut na prvu vratnicu, prijenos na drugu, nema gola. Mislavka Roglan sprema dvije promjene. Pukštas i Lovrenčić će u igru. Kalinić se čini se blago rečeno ozlijedio. Ovakve ozljede nikada nisu dobre i nikako ne mogu biti dobre. Da vidimo to još jednom. Nešto s koljenom. Uspio je čak... Kulenović je prošao Simića. Kulenović će pogoditi Alijua, a lopta će završiti u gol autu. Mikanović još jednom loptu daje igračima Lokomotive. Tuci za Alijua. Mat pozicija 2:1. Mat pozicija 2:1. Zastavica je ostala dolje. 88. minuta. Još uvijek čini se nije gotovo u Kranjčevićevoj. Čavlina vraća loptu u igru, sa centra šaljeju u 16 metara, a Vazijem skače, kakav gol! Kakav gol za 2:2! Volejčina u zadnjim trenucima utakmice za izjednačenje. Fenomenalan pogodak Indrida Tucija u zadnjim sekundama utakmice. Volejčina za 2:2 za izjednačenje. Duga lopta prema naprijed, prema Melnjaku. Zračni duel nije dobio nitko, lopta se odbila u sredinu za Goričana. Goričan prema Kulenoviću, Kulenović za Aliju, Aliju si je dao malo pretežak for, ali Kulenović diže ruku na drugoj strani. Evo lopte kod Kulenovića, Sentić brani u 97. minuti. Pivarić sada može i on možda pucati po golu, što i čini. Sentić brani još jednom. Fenomenalne dvije intervencije Karla Sentića. Ivarić pokazuje smiri. I ide centar šut prema drugoj vratnici. Još jedna šansa za Lokomotivu. Ponovno udarac glavom odlazi pokraj gola. Dehas je bio, čini se, na toj lopti. Ne. Ili Buvanja, čini mi se ipak da je to bio Buvanja. Kako god, kakva ludica u završnici, ovo je nevjerojatno. Fenomenalna završnica, 2:0 je vodio Hajduk do 88. minute kada je Aliju zabio za 2:1, a onda u 96. minuti jedan od najljepših pogodaka možda ove sezone zabio je tada Indrid Tuci. Fenomenalna završnica, napeta završnica utakmice. Još je Lokomotiva prijetila i u zadnjih 60 sekundi, međutim na kraju podjela bodova, na kraju Lokomotiva 2, Hajduk 2. Na kraju kad pogledam se, da, zadovoljan sam, nerešeno, ali
mogli smo i pobijediti. Imali smo znači u zadnjih minuta, 2 minute, 3 izuzetne prilike. Imali smo loš period nakon one šanse Stojkovića i Kolenovića, ušli smo u loš period 15 minuta i tu nas je Hajduk kaznio. Nakon toga dali smo zadnje atome snage da izvučemo tu utakmicu do kraja. Jedno veliko razočaranje, 2:0 i na ovakav način ispustiti bodove na kraju, još možeš izgubiti utakmicu, stvarno razočaravajući zadnjih 15 minuta.